Pozdrav svima, dobrodošli na naš novi tutorial. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako da skinete i instalirate WinRAR program. Idete na ovaj link, skinete i instalirate program u torrent. Ako ne znate da skinete i instalirate program u torrent, pogledajte naš video kako da skinete i instalirate program u torrent. Onda idete na ovaj link, na stranici Pirate Bay WinRAR, znači imate ovaj link u description, znači klikajte torrent, izabrate gdje će nalazi skina, znači ja neću namijenjam, idete OK. I znači WinRAR vam se počinje skidati. Znači kada se skine WinRAR, ovdje opet continue, folder continue. Znači imate ovdje sada dvije ikone. Vi pokrenite ovaj dio, pa vidite koje morate pokrenuti instalaciju, da li 32 bitnu ili 64 bitnu, zavisi koji imate sistem. Ja imam 32 bitni sistem, znači i vidimo da mogu pokrenuti 64 bit instalaciju, tako da ću ući u 32 bit instalaciju, a vi pokrenete ovaj dio pa vidite ko vam radi. I uđi 32 bit instalaciju, znači isto se obak instaliraju, dajte install samo i select all, znači malo sve počekaj, OK. I samo dan. I tada ste instalirali program WinRAR. Lajkujte video, šerite video, subscribe-te naš kanal i lajkujte našu Facebook stranicu. Ćao!